ebusia for mo bibi akwaba ediba attention TV muni sa attention TV de bia me se yakwa ye de biba ena so yakọ edi bia ba me pa chobo mo de bia se obe like na odo comment aba na we pia share edi ama afoforo na omo so ehu ne yakọ na ena obisa me se amansan chia me akwesi mensa ena den ena word ma me ena ne me word ma on se muni ma brand ya onam social media so ya or can say glass in 2 minutes bia che say aban bus and the system is working 24/7 247 do draw na a friend say Twini Jonas na no na Twini Jonas din zambia beton bontene che say nzama odi abeton bontene ne de me amete hei amasanchi ame akwesi mensa mene ne ya adwen pa na mbom asama o kan say munim say enche ye na beto dwa say ukopie mu e wo mrahye bedwafia Ghana mrahye bedwafia Jesse LGBTQ+ in sense me a course Jesse ebimo nke ya to Danny Blows wo ebimo antem no eno ana Twini Jonas dia betu dwa se yan fasa MPs omo sorry tia se wo se ye masa de no ekoso ewo man mu no yan fa omo mfonyi embeto abontene ana se yan ku omo emfi wiase mu kra yan ku omo fi Ghana se na be ya anka omuntimi entena se oman Ghana mu ananse yamfo omumfoni embeto abantene se na ebra no so se yekoto aba na chese yaye den ya tweti omne de kokomoti na ajumu afro o chese ye de omudi enim se we mu omunkodi enim oman Ghana mu a chese eyade a omubeba oman na abrori pa na media bisusu se Twini Jonas asemo nkwan de me no ya adwene se yebeku omo ne de me no wanya adwe bembom yede omumfonyi ba beto abontene ehu se we na tu se yangi LGBTQ+ nsense mintumude a meto aba no ede etia no mepacho yankwe ne yankwohwe nsema Twini Jonas ede tudwane ebi tie de me ka kire mu no MPs na ekoto aba ma trumu no momfa omu nyina ni mu mra abonten because omo ye criminals na fe no yenhu omo nipa ban a omo ye yenka asem nchi omuntum omagimi odi momfa omumra abontene ehu omanim abambabi tiria meka che on MPs na omkoto abama trumudiefuo no Akufo-Addo epe ni trumu adi a opese Ghana fo nyina adi omtrum no ne MPs no momfa omanim mra abontene ehu omo ehu kura omo ye MP wo so modi omo ba na ehu omo kuro na afi kuromu ofo next time omo koto oba omo hu sese ankofo wi yeto abama omo a omeba be wiewie daache na obia hu omusuban ene kura omufiri so wati ase enti monyi omu anim emra ne ehwe enipa ban a omkoto abama trumu no o Akufo-Addo kwasia me say Kufuor bai omu ba ka chense Ghana fo ni obutrum Kufuor ka che omu plane enye plane fa osi isa kwasia de no onyi ntum da ankrata the same thing ankrata koye video o say san kwasiade ne san muade no ono onyi ntumunde enyi ntumuchina over his dead body the same way Mahama ibetina so ombeka kire no o si ono nsu onyi ntumunde enyi ntumuchina adan na Akufo-Addo nko ade wo de wa ma ye waste your man sika yenkotena ho parliament ni yenkoyeden yenkoto ho aba yenkotena ho ni yenkoto ade na wagimisa wo de nti wo no wo power na ekura no wonim se wo ye mampanyini ana power no ade nti na wo de unhu nyansa anka se mempanimfo a omudi kan wo man nanim no obi a anyisha ankwase ade we antum sa musuo di we obi a anya antum enti me Akufo-Addo nso me gira tumikasi ya Ghana for the ashemensa se kwasi broni se me ni etru ma menyi ntumu na nyi ntumu china osi wagimi it born to happen no ahye da kwahye MPP fo nkwasiafo na chi se omonfo so Ghana for na ye meto aba enti ase no ofofo de nyame nhira mo enye mo a nkasisi a me no kasai Ghana for I started doing trum special MPP for ni asofofo nkasofofo bedi ban for ni nyina trum boys rebo ban waso dan mu nyina trum cause on basic cathedral be di trumu ho obi a wo ye nyame adwuma wo ye dan agi trumu tum nyame nipa obi a wo si cathedral bible no kasetia sodium and gomorrah ye di eja be hye o mu nyina because na omo ye di trumu musuo obae wa be se o man no musuo ade abre na eye enough
anya de be chiam wa ban afiri akonya so na wo beje nkwase ade atum aba be se o man no mrante hene o say a glass nko thank you preach on thank you hottest o mam enti anya de be chiam wa afiri akonya so no na wo beje nkwase asem akotum enti tumi na ekura na wo ye mampanyin no maka cho say onye se wagimi a wo ye equality say Joe Biden we equality say anybody ono ya mampanyin woni kurum onso ya mampanyin wo kurum ono kan no a onso tibi kan no o kan yes tibi kan yes ade na wo de wagimi a wo wagimi to the sense obi na emeka de wo ye wo kurum enkyere wo ade na wo de wagimi metwene mo ho amentemase o ade na mo de magimi enti ade na wo no kwasi buroni tin kurum no ono no kana sema wo se wo de enu nti wo no usuro no nti ade se yekoto ho aba wasi akwasi broni kro na ne kofa ni nua Yesu bai sisi ayepe Yesu asem ye mpe bronsam asem o ne kofa ni nua Yesu bai kofa bronsam bai enti o se bronsam ade ne turumudie enti si ye kosi cathedral ye nyina pe Yesu asem ya gi Yesu atum Yesu na ye aje nkwa ye mpe bronsam enti bronsam ade no ye nyintumu na nyintumu kina momfa MPC ni nyina ni momra ne yehu omo yehu omanim ni yehu MP kura ekoto abama turumudie fo no ana mo amuguo na aisa akode oye immature na Nigeria ni na ba abeka se o Ivoness in ye street aba bi o the street so bi abefa kodi no e street enti e street muntie di American mama jime no nyase boy no e mature wa ba Ghana no pe bi afa asan de akọ enti e mampe nipoka no kre o mo pe di obeda mo oba bi ani wa no ko ka chen se wo sei akosia sei ni sei enti so se sen suban a obeda ba beda ha be ban ni twem se bedi no da bi se o da no ade ne nya wo se ye ade ne ho tan wo se ne ho fe jaji se o da no nti ono nyanyan obepe university obepe Ivoness san de akọ abaga na we se onya bidi enu nti se o eden o da o mu already no so but deep down no kure no mu nkan kire mo what you say man penny poni nyansan o mu mpe obi a o kan okre ti say twini Jonas o mpe obi a wa jimi ko jimi da bia o hema Ghana ha nyina na ho ofe ena wutiri nie ena wani o mo wire die ena wonantu die ena wutu die ena wafu na flat say o mo mpe nokre o ba mpe nokre no o mpe nokre enti wa be kan nokre a kire no say Ivoness susuma musicians ni niu pe tobo ase na pekunu na ware no ono mpe wasemo the ono pena semani say hey you are such a sweet person can you come and visit me oh you are such a good person they say you are such a beautiful person no adia pa na make kire ono what you say adia pa na make kire oba mpa adepa onne dia ne say ono onim da ache ne dia ne de ebe ne ya de sogu nanum ya no pa ono onim ade kra friend future ne dia ne say oh enuntina nkofo adidi di omo rofrofo munyakunu no adia se omkrukura abom 1 abom 2 abom 3 na mamu jimi na kofa Ivoness ko ware no kwasia obi abortion baby mama na me nkofa nko ware sa nkwasi asem sa no mo bi anka nkire me maka cho so e bema na pasumdua enko na nkofa oba wawo ba akwa na wawo mienu unya asumdue da ewi ase ani jepa unhu bi fisika da tiria me ka kire no because abeku o ba beto aduane amanadi obesa bedu atemaguso wadi ase enya oba untime mfo obi ba nya oba da 2,000,000% impossible because wa oba na wa wona ba wi ase nko ma ehwe ma na obi ba o ma me wo ba wi ase de en wa ya ma apart from say oba frɛ na bonika ena se ni misika o ena me koto bibi wa ha ena me nisika o ena me eno na ode ye the same thing na wo so wo a obi de ba ye wo enti abanoma no ono de ye wa na wan fam sika na ama na obeba be town wey ene nsama tini Jonas editujwa na twene enkwade me ma tu sure awo abretimemu a wo no we die me no ya adwene me pa cho won so a won ne ya adwene no comment section ho no won hit me awo ho sa ne be ya wo do comment ne be ba na afoforo no ehu ne ekọ na on so omode comment apa na ye gina asem we so akase me pa cho se wa wo hwe se oba enam ho kokọ tuntum kala kese chumlanga obolo na chese o kase onyanko bema na opedia na sebio prediasa na won so de security pre kwa ha ne die
me nim separate prako ha me pa cho ye nyina ye nsua bibi na yi hu from se na ba ya se impo na me no ka se mi se eye den a spiritual aspect so be ka ho bi na time wechi ananse ko follow your life our YouTube na ye de sa nkomotwetwe ne ebe bro ye ba so mu se aso LGBTQI+ nseme ekosi tumi bi etai kira na eno be hu se Prophet Eric Akwesi entry ebetana se na odin pensem a chirachiro se ne etie se ne ekono se ne de baba nyina no ma remfi se obe follow yen na wo like aba na wapia share ama afoforo so ani hu ne eko ma remfi se me din ade amansan chia me Akwesi mensa